Edmond Oriokot ediopet kotoma Agwelanarak goyen ngesi abala ebe ajoka Agwelanar noi eroke baga nara itungalu ipu kesajasi egwele tiboro Kanu e baga itunga kopana beikine pone jawten laja mamestunga ke disirigi mamtunga dumdosi nyamat wakolongo tuwi nyama mamestunga ke disirigi esaya uni bore ya unita kero mpane mamegweli bora mamestunga ke disirigi Denson Odia Agwelanaran akilengesi abala ebe akileke sasala kisi esiposi narai emamesi itungalu egwelete la kilomita kibikara dote de bongo de la yi so de ma passe tomela na ma se tuma kile no ngena ni dura kichale kile je ni sampete bongo to ko ye e do ne ma kala ko bongo fo fo ai la kile ye bere se bila ni da tu sawa ma me te ya la kile dio be kaya sa to ni kile tu me be na nya nya e na ti ko no ma no do ye ta kile be ko bere so la kile sa da se la yi ni ya re ni ta ko ba kwenye eja ngunda Agwelanarak kesi ajaya munebe ebunikwa na Agwelanar ajokunar osabitin lue ponitos soingaren etuborosa parashanu Apollo kwenye wajeni ongo boro mamukudo tojo losos kesi motumot kwemelo sosojo kwenye ajeni ongo ebonguti tunga jene nguno so muneti bora joku siberi jaiso idare kiti kwenye Otiboro mami ko de loto tay jok o Christmas alo isla jeni on kopana jen akiror Agwelanaran enyanya ekabut cabbage emutungulu ka ejai cheda ngesi abara ebe itiasne lu iboro kesida egela iro ejasi ikeitoi Beni liboro ekiasa ngene para ni lolo ke moilo ke ama be podele be tori jaya kune be nara igweli kibore kene be lo mamni jele podele be tori abolwa chakaka ni kekini ane mo Kanuka TV East Alfred Atwau kapetwa anyimito Kobuga Soroti.